Malaya Malaya Amar ladai khat ini api ladai kimi wan de delegasi itu Namari Malabu dulu district president Desibun ngai kuble handing don vice president to the state perlu dengar contoh nanti general secretary nanti Balum nanti hamni don iwi Badon iwa Telam Baru sendok semua ngai kuble yang hilang parok dibayarkan ini kadai kasim keban kom pengawan dan penolong yang ada di dalam political party. Di kawai kebang akwa bang ong yoki mencuang nilai penolong di dalam ngapa ini sopa nilai dalam Islam bapa parti lain Muslim nilai. Andre habang penolong yang ada di dalam parti si ko kata amut diopri. Cincar habang diopri. Hamtam le yang aku coba dia masih masuk BJP. Yang aku mau show kau macam dia BJP. Datang seorang BJP yang mau, oi. Kila kalau dong kata ayu, kaderten jonga kepada BJP. Di bangsa hapuan update mana ni jaga. Balai ni. Bon pun soto. Habang apa jaga jelasan. Macam tu, ngambil lagi begini. Nalai kau hautu benai balater, nalai naik di dekumai, dan nalai tu benai naik di dekumai. Kata kawan kata. Sejauh tu nalai. Habang apa itu kita jelas lagi. Haja kau niat syahmat ni kentuan macam tu. Kayak gitu kan. Ni, nadu bersimpi Prime Minister akan mau. Ada katsau apa ramai lamakan. Nakalian jung Prime Minister kau penting tu pemerintah lagi. Kau orang bakan North East ke India banyo ya ke India ke Klain dan kamu ya ke North East betul Klain. Orang batik ke khidmat ke lagi India. Isemprak ti kita di North East. Lada bang kau isemprak ti kabamut kabar baru yang masuk kapang. Daya minta iba minta ke development na North East Kalastan one. Andai abang apa jika jelas macam balik ke dalam katakan. Menaibat iba apa ni nak masuk tu. Di ke parti BJP nentong kapet cuai kan. Country first. Habis ini berkari untuk compromise lada. Habis ini berkari lada nangal apa kelah yang mungkin benar. Kapahar kadai ke parti kepalai yang lagi. Hagiwai parti bukan yang lagi. Ke parti kapahar yang lagi bukan. Dari hamta bakari menta kalau vote largest ekonomi nama pengibu soal kaya. Lada kari kaya kan yang pilih. Dan menta kita. Lada menta kami lada ke Pakistan kan mana hermah ni. Keperhat kami kan yang tanya. Kami larang ini kibri minyak lo kamdan sudah. Ada kari. Dan yang kami iba masuk simpi Prime Minister iskim kawai hadin kawai diwan. Dari Jimbi. Al-Hajar Kandrung Kemau Radhamon Singh Agriculture Minister Uwan Hapo ICR di Pedian Bulong. Uwan Ra Arspa Kron nang tamadrisnya. Hanya kerja. Arspa Kron kadai nang tamad mission. Menerima sih kata miskin kita tahu dalam election nanti mau asal jadi election di samsnya ekonomi. Tulang bak kecil snosi belum punya batai. Apa di samsnya? Upaya pak bukti bukan tulis mereka isnya. Oh ya kru election wadra apa sen masuk mana sen ini isnya ada di bawah yang mana kawan itu. Song. Pitang bayo ini tipsu ya kayak banyak bro. Cukup toh, langsung pergi kayak. Di kita kini apa? Ni
Bimong song sidong ngihap berkat puson bah. The soil health card. The soil health card kali ke? Namar ngi ngumre. Ini bantit ya kami romo. Hata kami romo wajungi kekwat na kapang na kasitam na kajinjar. Aspa corona dalhi lapar pon test ya ki kendok di jongi. Ndrai jam sebab pon test. Kim ratarai kan mer mo kar pangkum na mun pasti na pon cem hero. Kishu pon test kishu ay kon yati. Ada karo kon try. Senang itu aja. Nasmusi pun amba al-hajar khatlai. La declare banle ek organic pemekalian ini. Bisa dibapak lalu al-hajar khatlai. Election pada al-hajar apa? MLA election. Arkulai. La pediam ni kawai. Pembian kawai. Hi kawai kan itu. Dan apa orang penting di ni Pakistan ni orang mudai Pakistan. Suara bangin bam ni ni bam ni buat jintuai apa ayah kali ke bam dan terus sedikit kemudian jungi mau bangin dia ibarat dapat pakai. Andrei habar bahapami bam ni kami nama undang-undang ayah kata kan. Senang ni ayah kata dapat pakai. Jadi yang ada jimpang galak nanti. Siapa? Namaru pensar ilai hapo pelor ilai ubosham dukan lanang kitin kasi namar kasi gibun bhabli sumar pensar sapo uang namar supoi tai kam ai koise ukhana tai pan koi ti kata ke pangi haktir PM Biswakarma tadi meski itu bahas ini kita kapan keselam tadi PM Biswakarma dari keskim bahayana tadi dalam poin Meghalaya telah kadoi per keskim telah kerten ini keskim PM Biswakarma kamu ki ai persen kam ki ai Swakar sang hajar kata untuk kamsiu ya kata sang hajar untuk kamsiu bat ki ai Sheila Kalun ketika tes mereka, pada hari nanti kita mensenkan hampan ibaduk ibam dia kami jam sen lagi jumpa kata utai pun mustahil iwe ada tarai masih orang beli iwe ada dia dan sembahyang enggak balik kita ni kerja namar bagi di parti jongi kita वाला जिन पमीदान की पार्टी के चोंगी हंडी इंग्लैंड पर कल्ली बनवाट चिक्ति भाषा के जाकर बिस्किम नि हमले एक ता वाला मना मफी इंग्लैंड हपो ऑफिस बिन कल्ली शनो बजा बिस्किम हतो ऑफिसर मुंशनराय ने कदे हप पे चमन फी के नंगी शक्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किरी बल्ले देखी ऑफिस वर्कर कल्ली तो के स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर gue nak tengok pada bukti kat tu pakai. Ndai ko ang tagisan kana karian. Awang idai ki beri tu parti. Hoy mentang idon hatani ki parti ko ang kisan marja. Hadin lai sistem na ko namla asu ko presiden. Kata ke sistem tu parti lai sistem ko. Kita kata ayat semua barat. Handing ikip MSIS. Dalapang sa kemau yang modi kan sematkan. Hakam tu nunjuk kenal dia Prime Minister nunjuk ainu kat ni ulalai nunjuk ainu ngaker mau apa boy sekretari sidang di time boy sedai ngayelak hebi dia ke parti BJP ngam ba phirum na parti chu tewang na yo ayo kumau mane yo ayo ben kulina taba amai pita yo yin balu tham sinam jampi ya yo light baduk na maksud rupi yo gas connection na maksud rupi yo kajak pengkhana yo na yo kita tinggi yo dan kuasa syuk nadu kabang hadu bende syabat
Prime Minister apa dia? Ngapi haram fi haram. Kat ni kajing lek hajung Prime Minister. Ngim dan tak mesti kajing semua. Bantak tangi wais tiru kupesi pun Prime Minister. Tundo iba itu kan masa mission kaya ini. Balik ke sini waktu kan. Terjelang Meghalaya, kadang jelang apapun Pakistan. Ini yang dimunjur nam. Munjur nam apapun Pakistan. Ngapa pada jelang Pakistan? Hendak apapun Pakistan. Hendak hamba badai berbangsa dalam baat. Sini. Jelang apapun Pakistan, bangsa perlu baat nomor tu. Balik dengan bumi. Nasi kamu cuma pesan apa katmai. Ni kinongkri balang tu kita dengan man syakmat pantrai kita dengan luar. Wat kami mesti bawa unor man pergelador undang man pergelador. Kan mengama kita man pergelador kita masalah. Soalnya bang mereka kasih ngayo lihat berpercaya bi. Bang nasayo itu bantu sampai batas seni bansaku hau akra. Tapi macam di mentara sini ketika sini mga bangin pudroko di member. Pudroko member ada juga forward scam di district committee dan scam ru ya mengal. Ya district president on nomor ba mi nang tay na Delhi man kasini ngasih shop online meeting. Minta gila pek. Di shop online meeting ka ek jing try ke jumpi ay report. Dengan hafla jiru eki office bakal. Berkeli tokin nampak iskim. Lada kim ay laga jing keli dak tin ngin thot dak ay ban pani jing jisai. Kiro tidak kahap ban pani jisai nampak iskim. Makiro tidak kahap. Nama kabot ngangalom tang presiden kabot pengancon Pedro ngadan kahap. Makiro tidak kahap. Nentang. Asilom tang presiden ban percaya pada bat kajing pengelatur kasyam hangat pembakaran nakoleang jogi secretary the district president mentaka sini naso dongok esibun mini samno menigi appointment letter sa district jogi dengan tepat district president baka ka duty ke jonga ban poi ka district ka duty jong district ban poi ki mata Jadi ada distrik di dalam kat Armut, akan gemut, apa mandal di dalam kat Armut. Kakam rancung mandal presiden kedai kan pejak kan jadi puling board, kedai kapasuk, ban boy haman kum puling board. Kekai bang ibu dikata ke puling board, tentang kita ke mandal, nanti di konstitusi di dalam, nanti distrik. Kakam nama hari itu masuk dengan hak mana, nama prime minister lah dengan bangsa ini. Sebenarnya dengan mabun kita sana yang mentas ni, nayuwa depi, nangi syakmat, island keti kemon yang district president. Nama ni itu tentang license menteri. Dalam ini bila bicara lo tidak mentertib district president, tidak mentertib di menteri president ini terela. Sang hakano sama bentar, debat pensawan kepol. Ladangan keliru iskim jangka central government pensawan kepol bangin hambi surat agitation program. Penilai dikatakan. Minum Syariah akan membersihkan kelainan nomor. Ndai bangi isbat ika pos. Ndai kita menteri workers kari kata. Kumbok prime minister ngare prime minister bos ujung ngari presiden. Hak tirang tak tahu. Malaysia aja nu yang di barat dengan IT nanti district president.
बीजेपी किसान मोर्चा नरेंद्र मोदी बीजेपी